ngihlale kuyona ngithe sengihamba mase ngiyabuya ngizakuyena ngithi sisi ngicela ungizama nge-50 randi muse unginika imali kagela. South Africa sono lesi ngokomthetho isono lesi. Westum Yeah? Sure, man. Angiyazi mina le nto phethe yibo noma ngivukele ethi phethe ngana ngisuka mapha yibo le ndawo phethe singakaqedi kanje kodwa nami bengisayimesele ngokuchazela abantu kodwa ngiyabona ukuthi hayi ngihlale ngivuso ngikutshelile kodwa before sisebenze uthe ngitshela ukuthi ubheme kakhulu asisebenze noSiya wathi wena hayi ngoba usuzowaqala salokhu uqhubeka singize mfethu nje mfethu azongitshelile noSiya mfethu. uSiya uphi manje uhambile uyophatha uSiya hayi mfethu professor ngicela wenzele mina okwanamhlanje kuphela mawubona ukuthi iyaqhubeka lento leave me alone ushiye phansi indoda nendoda ibonele. Lalela Ostum mana lalela yazini mina ngiyayithanda lento eyenzeka ngifuna bebona abantu ukuthi yini into eyenziwa idakamizwa kumuntu yini kongayikhuluma nomfundi edakwe izidakamizwa lokho elala nje obulala mathiwa ke ingane iyafunda ibheme idakamizwa. Mina ke ngakhuluma naye umfundi professor umfundi cha indaba esiyifuna asifuna usifundisile usitshengisile ukuthi idakamizwa zenzanani siyakubonga lokho sifuna indaba ukuthi ngesikhathi ulimala la kwakwenze njani yona into ekuthe uzoyibuyela namhlanje mfethu yona lento engangithi ngizoyibuyela mfethu abafowethu angithi yabona nganginqanyulwa uyayibona lona okusho ukuthi wena mfethu njengoba kwenzeka lento lena ngidayiswa abanye abafowethu ayibona lonto Hlehla uzovela se camera bot ngidayisa mfethu abanye abafowethu ayibona lonto yeah hayi siduma mfethu likhona ipipe sengeke ngambonela mfethu asithi vele somthatha isibhamuke mfethu mina bengena